clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule me ni som paruk sang ni som ni paruk ania khovel boina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu China tloa jin US President Donald Trump chuan China President Xi Jinping nen Iranin nuclear hlauthawng anei tur ani lo ti le Strait of Hormuz ahong thuai tur ani tia anin lungrual thua soi Iran laka do thein chuan atlin lo trep to tia soi bok Trump le Xi te hininga ni le nimin khan Beijing a anin ko mani Iran war Taiwan sumdo na le thil dang poimo te an soi du na Trump chuan nimina anin kom zoa thu thar la khom tu te kom na har san na tam tak midangin an chin fel mai thelo tur te kan ching felani atia Xi ne na meeting an nei chu thil chin chia thlak le theihil mai lo tur ani thu atar lang bok President Xi chuan Trump ne na Iran chungchang an soidun dan chu soilang velo ma se China Foreign Ministry chuan Iran war chu chunjom to lova ti top thuai atul to thu chuan siama antar lang ani Trump le Xi hian ram pani in kai noi hian thilpoi mo tak taka in biak na ngun thluk taka an nei thu le in hriat thiam na po an nei thar thua soi White House chuan Xi hian khovel huap ta na tui kong poimo Strait of Hormuz sipai te thunun na hnuaya da Iran in long kal tlang te sum choi tir atum chu adu lo thu a soi ti atar langa Xi chuan Iran chu sipai man ruate thon lo atiam ni in Trump chuan a soi bok heba ka China chuan US atanga oil le arem ti bong ni na tar lang hemirual hian throi tu pani te hian in rem na siam na lian thama engma an puang lovani nimin khan Trump hi US lama a hole to state media akom na China President Xi ne na anin biak dan kim chang a soilan rinani US in huneng mo chen Cuba ram oil chok lu na tura dan sakto awanga Cuba ramin diesel le fuel oil an tlak cham thu an soi nuwa Central Intelligence Agency CIA Director John Ratcliffe chuan ninga ni khan Cuba atloa Ratcliffe hian Cuba Interior Ministry Intelligence Chief Ramon Romero Carbelo la le official dangte huani President Donald Trump Cuba oil laglu tur danga Cuba nena oil supply tu ramtelaka chia sang takla ka awang nuwa rampani tin kar boruak hi athalo zual leani Trump adan sak nu hian ni kum December thla tangin Cuba rama hian Russia oil tanker pakhat chau alu to he an oil laglu hi an mang zo to ti Energy Ministry Vicente de la Olive chuan an soyani Cuba chuan Ratcliffe an ramatlo hian Cuba le US in kar boruak po ati zia an be se ti soin rampan hi te in kara in hriat thiamna awm theina tura in biak na po an nei thei an be se ti sarkar thu chu chuan tar langa Cuba ram chu US himna ti der thong tu ani lova firfiak sponsor rama tel turani lo ati US beina le ti chiat na ti chiat tumna emo lam thil chu Cuba in athlom ngai lo thu le anrama tanga ram dang be chu anrem ti ngai don lo thu an tar lang bok Cuban President Miguel Diaz-Canel chuan US in oil an lak lu tur adan mek chu hlip turin angena anram mi puite har sanna an to mek rang taka ti si theina tur chu an dan mek na li emo thladul emo ani thu asoi bok ani Sarkar lai pui chuan nimina tangkhan petrol le diesel man chu liter khata cheng thum ve ve in ati sang West Asia boina thlen nuwa Iran in oil phurte tui kong poimo Strait of Hormuz akhara wanga khovel puma crude oil man asanta ka wangin Sarkar in Coal Oil Company te chuan sum an hlo na sa to le ti asoi State UT panga Assam Kerala Tamil Nadu West Bengal le Puducherry Assembly in Thlanzo ani atanga ni som paruka Sarkar lai pui chuan oil man hi ati sang ani Iran wara wanga khovel huapa crude oil man apun nuwa po Sarkar lai pui chuan in Thlandon huak veta oil man hi tidang nam lovin angain a kalpuya in Thlanzo felani nuwa tunkar tir lam khan Union Petroleum Minister Hardip Singh Purti chuan oil company te sum hlo hi ni khata cheng viable sang khat don atling to ni in a soi crude oil man ti san ani nuwa oil company te sum hlo hi cheng viable chenoi khat atling don to ti a soi bok India in ram dang atanga crude oil achok lu jinga za somthum hi Strait of Hormuz kal tlanga lu tan nia Iran in Strait akhar hian angong nat jinga India atilani kumsang ni somni pani April thla tangkhan petrol le diesel man hi
sarkar lai pui chuan atidang lam khat hle kumsang ni somni palia lok sabha in than pui nei ma khan aman hi tiniam zokin litar khat cheng ni in atiniam ani hemin hu hian public sector company te chuan aman tidang lam lovin an hmanga mase private fuel retailer te ro chuan tlema ti pungin march tha khan nayara energy chuan petrol liter khat chenga le diesel liter khat cheng thumin atipunga selin april ni khata tang khan petrol liter khata cheng sari le poisa somli pakhal le diesel cheng somni le panga in atipung vele ani nimina fuel man ti san ani ma iran war awanga crude oil man ato nuwa oil company te chuan ramchunga aman ennon ani lo wangin petrol liter khata cheng som pali diesel liter khata cheng somli pahni le LPG cylinder pakhata cheng zaruk somsari pali zel an lo ni nan soi crude oil man hi iran war thlen ma khan barrel khat US dollar somsari atanga somsari pahni in kar ani thina indona thlen nuwa US dollar za somni ate kai sang to ani US le iran in kar din hmuna zirin crude oil man hi adang lam renga US dollar za pali atanga za som in kara aum tlang pui petrol le diesel man ti san hian sector sang sanga ngonga nei dona transportation man ba ka khosakna ta na poi mamo thil sang sang thlengin aman ato pharin ani eitur ba ka thil siam chu lam le supply chain lampo anghong tel do nani prime minister Narendra Modi chuan amain mi pui chu in ren chem tura chain fuel man ralza titlema public transport emo car pooling emo mangwar turte atheyanga in lamatanga tho dan ngai tu turte in mi pui alo cha to bok ani Prime Minister Narendra Modi chu nimin jirtopni khan UAE athengin UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nen in biakna anneya West Asia indona wanga anram beitilve ani chu adem thule remna le muanna athlen theina turin India chuan pui ain huam thuashil rampani swai tu te hian defense lama thodunna petroleum reserve le LPG supply chungchanga in remna an siama in biakna anneya hian energy security chu ngai poimo ani thuan soi energy sector a India le UAE chuan strategic petroleum reserve chungchanga in remna thungjia he in remna hian India in hun reitak energy security le supply diversification ro manna siamte atichak don ani he ba ka India le UAE chuan Gujarata Vadinar along siam thatna ta na thoduna tur MOU an ziak boka he hian rampani te maritime infrastructure logistic le industry lama thodunna ati chakbe se ani economy lama malakna UAE chuan India infrastructure project atan US dollar thluk le dingon nga a invest thule RBL bank le Saman capital a investment anei tur thua puang bok PM Modi hian UAE hi rampanga atlo turjinga atlo masak ber ni in Netherlands Sweden Norway le Italy te atlo le don ani UAE a hian prime minister hi an president in lo huakin guard of honor hlan ani US le China in L le in chunga anin mamoton dan Mallacca Dilemma chu enge Donald Trump chon kumsang ni som pasaria China tlo nuwa avatlo le ta ya Pithexet Marco Rubio company lian how to Elon Musk Tim Cook Jensen Huang le midang tam takin anzui kumsang khajakwa som sari pahnia khan Richard Nixon chu US president jinga China tlo masaberani anhuwa Gerald Ford Ronald Reagan George H.W. Bush Bill Clinton George W. Bush le Barack Obama ti chuan an tlobok ni kumatangin US le China hian trade war an nei thana tuna hian deal fel file permanent an la nei lo October sang ni somni le panga kum khatatan in remna nei lo kan nei tama chuan he in remna top ma September ni somni palia zia chu US lo ve turin asom chat mai zia chu adil nei pui atum hle kumsang khajakwa som sari pahnia Nixon Jin Khan rampani te thoduna turkong alo sial loka ama zonga in ngei vak lo kha kumsang khajakwa som sari le pakua Jimmy Carter president lain formal takin anin lai chin na an nem ngeta embassy te da ve in ambassador po an data hani tama jin chule lo thlin ro puyemo deal chin chia tla khanti hloi turom lova rampani te thu chua la ainang lo bok a khai khom na ang reng tar langila tama chuan China in Boeing thona zani vel a lei tur thua shila Boeing chuan za somnga vel shal anin be seilok thua soi boro ka fu chuan anhuwa sari somnga apung theini na soitel China hian American bekang tam tham tak alei don ni in tama chuan a soibok
in tiam kamna ani ngei chuan ka hria ati China in ale ngei tur thu alanem ngel hlauthawng China hi American bekang le na saber ani video company point an chip changkang H200 chu Chinese company lian te hna sal phalna an dongta nia report ani H200 chip hi generative AI LLM scientific research data center le thildanga man chi ani achakin atha mm Trama bok chuan China in US oil label cheu arem ti thu asoi engtika nge engzat nge soilo heipo China in alanem hedlo China in Iran dor na konga US pui atumbok ni na soitel jia chuan trama jin chu indirect taka US warning nan alo mang jia chuan Taiwan chu US le China in lai chin na izu poimo ber atiani jia chuan Taiwan boina hi diktaka chinfel tumani chuan rampani te kanin ngei zelang chutiani lo chuan kanin lai chin na abuai vekanga kan lain do hial theyang ati jia hian US chu Taiwan chungchanga inrol boilo turin direct lovin ashil ani ber kumsang khajakwa somsari le pakwa khan US chuan Taiwan nen official takin anin lai chin na achu chata China ne in lai chin na siam zui ma se official lovin Taiwan athlop chho zelani nikum kum toplama khan US chuan Taiwan ne na ral thuam dollar billion som pakhat poi pakhat manvel chalna tur apoma HIMARS system somriat panni atekemes missile zali somni M109A7 Howitzer za somni BGM-71 TOW le Javelin missile le dangte Taiwan hian aleyang kan hria tangin trama hian shroi tu dangte noi chi angreng taka tong le kho saka chinga Xi Jinping abula ero anung changa moi hle jia chu shroi tro pui atia hei hian China len to zia alan tirani trama chuan China nen anin lai china chu athalutuk atia ajin chu hlawtling tak angin soima se critics te chuan antrom pui lova hlo cham ni si lo hlawtling tak ni bok si lo ni in an hria ani in mamoto nan ni China hi US thil thon chua lalut tu lian ber bathumna ania US hi khowela China thil thon chua lalut tu lian ber ani ve thung anin sumdon ton na hi alian tham tak zet rampani ten mamoton na entir na clear te ang China hian khowela rare earth element supply za som ko chuang chu ka controla asong bolam hun puile khol nei tha le nga berani rare earth element te hi metal thiran nia rare earth magnet siamnan manani heng magnet te hi ral thuam electric lir thei khol sang le thil dang tam takan mang khowela magnet chakber le tlo beran ni magnet hi electric current siam chu nan le thil danga apoimo tak zet a magnet ang zong nilova manna po tam hle F-35 steel fighter hian rare earth element sang kg zali chuang fe amang ral thuam siam tulian US hian rare earth amamo tam hle anrama anlai chuan kham khoblova China ain ngat China in supply lo se tunang purpur khuan ral thuam asiam tam thelo mai thei hei hi hria in rare earth lama US in tran ala tharmek China in computer le smartphone asiam tam zia kan hria computer le smartphone te thuak bur chip si semiconductor atanga siamani China hian amomo tam hle anmanin an siamba ka Taiwan le ram danga tangin ala lut bok US hian chip siam le siam tu poimo te chu control de vek mai entirna Netherlands rama ASML company khu khowela chip siam na khol changkang turu photography system siam tu le thon chuak tulian takania an khol siamnan hian US software le components an mangna salhe chu wangin heng khol thal chu konga hian US in thu ania influence nei heteng hi tam tak soi turaom adu chuan China rek theani ma se China chip siam chu na man ruwa khol za somruk vel hi US le Japan supply ani Japanese company te hi ASML ang thokhian US in a influence le heng khol hi an nei lo chuan China hi achi boyang chip sang kang chin AI le thildanga man chi hawa po China in US hi ai ngat thui viawa video chip sang kang chu US in China rama thon chua alo khuwa khir to ani kha khowela smartphone tamjok fe te hian Android operating system OS an manga Google nei tu alphabet INCA duanani Android hian market share za somsari vel zet khowela ania chuti khop chuan mangtu kan tam Android source code hi athlona download theinan da
smartphone siam tu te chuan an duangin an lo modify nuwa ming san an bechin Oppo in Colorus Honors in Magic OS Redmi Poco in Hyper OS an tia adang po kan riang kan smartphone a chu Google account kan ne ngai ta Play Store YouTube Gmail Google Docs mang turin om zia chu Chinese smartphone kaltlangin Google hi ain tilara asum dong ti na ni sumdong tur chuan mi hriat ni angai si ads le kongdangin sum an lalu tani app siam tu te hian Play Store a le thein an da apps kan le hian kan le na mana tanga za som ni panga Google chuan alo la thina ni smartphone a hian ram pani te in mamo ton na alang chiang hle sum ren chem jok na na lo niam jok pe a kana midang company dang ka thotir hian kana ka outsource di na ani China hi na outsource na hun puilian berani America in a chor American company tam tak chuan chutiang product chu chumi huna tlang zar turin kandu ka brand ming chutiang chuni belang ti in Chinese company te an vadora brand lian tak tak le lar pui te thil siam tam tak hi China chuak lo ni ta fer furani American company te chuan suman sefa lep an nga sot US a siam se an hle pa chedon China siam man atlom tlat American company lian Apple Dell HP Microsoft le company dang zatam takin China hian an na an outsource ani Mallacca Dilemma China hi khovela oil mang na saber dot tu ania oil le bungrodang thon chuana laklu na poimo chu Strait of Malacca hiani West Malaysia hi East le West le Indonesian thirkar Sumatra in kara omin Indian Ocean le Pacific Ocean zom tu long kong re kani Malacca Strait morlama hian Singapore Malacca hi Malaysia rama state pakhat mingania anma ni tong chuan Malacca anti he kong rekla hi China chaklo na lian berani Chinese President Hu Jintao khan alo mu chiang hle kumsang ni le pathuma Mallacca Dilemma ti tong kam alo cher chua kani he konga China in khat lutuk chu a himlo hle ati na ni Strait of Hormuz anga block ve ni ta se tu turber chu China ani chu Mallacca Dilemma chu ani chu wangin China hian zoi in helai konga in khat lutuk lova kaldan adap mek USian Mallacca Strait bula permanent base nei lo ma se helai hi uluk takina vil Singapore nen thokdunin helai bora hian Indolong littoral combat ship te hunbinei na tir thinani April ni som pathuma khan Indonesia nen defense lama inrem na jiak bokin Indonesian airspace then khat po US in amang thei to don Mallacca Strait a boina om pal thut po chingfel thei turin anin buat sei sau China tan thulo mom anilo Philippines nen po defense lama thodun na an nei sa bok Guam thlerkara Anderson Air Force Base le naval base Guam te chu US permanent base an ni bok henga tang te hian USian Mallacca Strait hi avil Strait of Hormuz ang deuh ala buai thei long kong poimo takani soivek sen ani lova kan threvek heklo ngai dan inan lo na nei nual ma se in mamo ton na an nga anin hlok puiton ve khovel mule sheta tama chuan China semtum ni omle China dem zongin thom nei phoma se atakai ro China USian China amamo China point US amamo chu wangin ram pahni te hian amuanom zong le atha zonga thilkal pui zel antumang an economy ti buai andu lo ve pujia soyang khian Taiwan i chu tak hi aboi thlak lai ber chu ania alani zel don bok ani UNO lodin chuadan le achan soidon chuan League of Nations chanchin claim hantar lang masataila kumsang khajakwa som chhovela khan German ram chuan sumdon na lama ma alo son ta maya anlal Kaiser Wilhelm chuan zawle zuala in chedar alo du tani henghun la hian British chuan khovel hun sang ram oblui anei ferfur maya chu mai ba ka anlong rol ro pui tak mai chuan khovel tui frenria zong hi anop emo ti mai tur hian anthunun boxi heng hi German lal Kaiser Wilhelm chuan ai sik ru mai ni Berlin atanga Balkan le Turkey paltlangin Istanbul Baghdad thlenga rel kong sial tlang ro mai chu alo du ta hetiang ti tur chuan British thunuaya ram tam tak paltlang anga ya
Indo cho chua British chu ne ngei alo tum ta ni heng hun lai hian Europe rama Indo chuak chia si lo hian boruak a in mung na sa ma kumsang kha zakwa som pali ju ni som ni le pariat khan Austria lal fapa Archduke Franz Ferdinand le anupui Duchess of Hohenberg te chu Sarajevo anjina chuta chuan tlangbal pakhat Gaveriloan aloka plum tamaya July ni som ni le pathuma Austria chuan Serbia nen anin lai chin na achu chatta July ni som ni le pariata Indo apuang zui ngal hei hi Indo pui pakhat na kan ti fo lo chuana bul chuani Europe ram te chuan Indo anin puwa cha ta sung sung maya German lal kaisara chuan sangkha zakwa som pali July ni thuma Russia do apuanga Russia point sipai ala thal ngar chura August nilia German in Belgium marun ngala British in August nili vekian German do apuang ve ngala Indo an puang ta sup maya Kaiser Wilhelm du thu samang ngeiin Indo puya chuak ta German Hungary Bulgaria Turkey te an tan tlanga Central Power ti an ni German Hungary Bulgaria Turkey te an tang tlanga Central Power ti an ni lelama British Belgium Russia France Italy le Serbia le America te an tang rual ve thunga Allied ti an ni thung Indo na chuan Europe ram akang kai ta hum maya an sai na rap thlang ngei mai kumli han liama sangkha zakwa som pariat alo her chuak ta ral kap mi sipai maktadoi riat zet le civil mi maktadoi tam takan thia Europe khumol pui ma po adang lam vek nu November ni som pakhat sangkha zakwa le som pariata German lam chu an tlom ta ni sangkha zakwa som pakwa ju ni som ni le pariata he Indo chungchang ngai tuana Versailles Treaty anti chu France Roma nei anita German lal kaisara chu aram Germany atangin an hot chuak tamaya chu mai ba ka German sarkar chuan Indo wanga in le lo chia le sumle pai central zongsong siam tha a rul le vek turin thutluk na an siam boka sipai po noi khat aya tam an nei tur adi lo ti le League of Nations din dan tur te po an soi ri ome Versailles Treaty anti hi German tan chu ni lo khovel tan apoi mo ringot mai ni achan chu hei hian Indo pui pani na aron thring chuak ta chiani German chuan an rethei pha maya mi pui an thin rima heti hun laya German ram rethei zia chu soi thiam chi po ni lo an ram tluk chiat na sajia kan ria thiam theinan sangkha zakwa som ni le pathum khan chang thop gram jasari vela ri thi an ram poisa mak tluk le dingon thum man ania biar no khat po tluk le dingon li a le ngai mak trillion khat tluk le dingon sang khat le US dollar khat ain tluk to kani German poisa chuan na thelpo atluk phak lo kongeng kima Europe ramten anin sana wangin andre thei ringot mai ni League of Nations le Hitler ama sain tun lai thil thlang nen aina nema wangin Hitler an Indo apia ruk dan han sei masale taila kumsang kha zakwa som ni khan khovel sarkar lian te chuan Indo pui chuak le tur ven nan le khovel huwa buai na sang chin fel ani be sein League of Nations hi an din ta a headquarters chu Geneva an ngata tongman bi katan French le English ni se ti ani boka Secretary General Masaber Sir Eric Drummond hian sangkha zakwa som ni atanga som thum le pathum chunga chela Joseph Avinol sangkha zakwa som thum pathum atanga sangkha zakwa som li Sinle Star sangkha zakwa som li atanga som li le paruk te an ni League of Nations chu an thing tlukar nun chho ve zela kum sangkha zakwa som thum le pathum alo her chuak ta Versailles Treaty hongoi ngoi tu le Indo pui pakhat na an tlom wanga thinrim taka lawin se ru thin le miro rum hlau nei lo Adolf Hitler chuan thu nei na aron chang tangei maya manitana sumi na telmi alavin ro a han rel ta ma po an son chak kher mai ral thuam chi sang sanga inti hausaka Indo cho chuale ngei chu atum berani kumsang kha zakwa som thum le palia chuan sipai ni chialo volunteer paramilitary SA strum up teilang thlipui sipai an ti mai chu nuai som ni zet anei der to ani
hek te hi hun lai chuan regular army an tiang chi hi ni chi lo ma se ral kap thei tura train vek an ni kum sang kha zakwa som thum le pariata sipai pa ngai division som thum le paruk nuai ruk anei to sang kha zakwa som thum le pakwa polen arun don chi khan sipai division som kwa le pariat nuai som panga an tling chom hana ahun laya teng hlawm ber chi panjar teng division kwa sang thum le zathum zet anei to bok thlona hi sang kha zakwa som thum pakwa tanga linga thleng khan sipai thlona chi sang sang nuai khat sing khat sang kwa zariat somsari le pakhat an siam chuak man ti shela hemi chung hian thlona sipai po nuai som thum le pali lai an tlingani hengba ka indo long ahun laya khovela thaber ber chi anga lu tu ringot to hillara ru man dan phei chuan sangkha zakwa som thum pathuma tanga li li thleng hian indo long lian som aircraft carrier pali battle cruiser som bahni heavy cruiser panga light cruiser somli pali destroyer za somnga le pariat submarine jani somli le pakwale longte naw deu tam tak tuk turin arwa mana ma se khing khi an tuk ta veklo aircraft carrier phechu pakhat chau hi an tuk ta aw ani ome tui hnuai longero atlantic tui pui veng turingot po zasari atir liam ti sile taila Prince Eugene, Scunhorse, Bismarck, Tirpitch Admiral, Graf Spee, Neisnau te hi an indo long lian zual te han ni. Heng German indo long te hi an thachung chuang maya, an lai pui ka adikin an kap thiam maya. Malle mala chuan British le America long ho khan an ngam lo hle ani. Hetiang hian Hitler chuan indo alo puat cha chhota mi puiti phurnan sipai rual tam tak lam puite an buat sai mupa ral thuam sole sipai khom pui ro pui tak tak nein German nula tlangwal te chu a fui thathona sa maya German sipai rual po scorpion tha an soyang main an tha aza zek tamai ni thalai hnani lo zong na pek alo tiam to chu a ti thlo tling chiang hle mai in tinin kar nei vek alo tiam to po chu thleng dik tran ta hian an ria German mi pui cho phur chiama indo cho chua ne tu nia Varsile Street ya an mingzi an le kha te chu po thler vek mai chu atum hlia mai ni thilmak angring tak mai chu Hitleran thu nei na aron chan nu khan machine pistol an ti mai indo pui panhi na hun laya German sipai ho machine gun lar tak MP42 an ti ho kha mark somrian man lek ani le to German ram tluchevek to chu atung ding ne khermai hetia German lodin chuale dan hian Hitler ro puizia apholang chiangot mai nunron na telovin kumsang kha zakwa somthum le pakwa September ni khata chuan Poland arun ta aop ngal mi amaya chutiang chuan France tele Europe ram tam jok te chu ala mi a soita kangin sang kha zakwa somthum le pakwa top lama chuan sipai po noi som panga zetan thling to sangkha zakwa somli le pahnia Europe ram tam jok an la fai vek to League of Nations in omzia anei talo US President Roosevelt and Europe ram sang run hau lo tura awawna te chu German Parliament a chiar chuaka kutbeng in an nui pui hlua mai ni ma se he dikhopa sarkar lian le shwai tro pui nei ma se indoreng mai chu an lo thlin bi khau lo mai British atuk plom thei ta der lo indo bezel tur chuan oil le ei turan tha cham don chumi chin felnan chuan Russia bu hmuna bik takin Ukraine ram Caucasus oil hmun pui an lua atulani ma se Russia nen hian Poland an run malok sangkha zakwa somthum le pakwa gas ni somni le pathum khan inrem na an lo ziak to chuti chung chuan Russia laka indo puan alo ngai ta ni ti chuan Europe rama indo na chu al chuak ta hlua maya Japan le America kangkaya khovel huap indo na rap thlak tak mai chu lo chuak ta ni Operation Barbarossa Hitler chuan Europe ram zong deu tho aop ta ala du tok lo sangkha zakwa somli le pakhat June ni somni le pahnia chuan a sipai rual noi za som nga le sipai cha khai ration vel boi pui tu ngot po noi tam tak teng tho na lai pui tam tak nen Russia chu an nor chho tha hum maya Russia lampo sipai noi somni rualin an lo dang na an ne lo ngei mai
an tol hum mai ni heng hun lai hian Russia rama mishing nuai zale pakwa chaw an loma Joseph Stalin a chuan thupe khau tak mai a chuata Russia ram chunga cheng tu po thalai a mia pa in silai keng to phot chuan Red Army an zom vek turani sipai omlo na chung kwa chuan ration an dong theilo wang ti in communist rama chuan engkim rationing vek ani sia thil siam na hmun a thok tam tak chu sipaya an tang sung industry a chuan upalam ten hna an thok ta Russia hian in do pui voi khatna wak vet atangin teng hian siam chuak tam hlena a service lai chu sing ni le sang kwa vel an nei sang kha zakwa somli le pakhat September tha chuan Russia bu zem poimo ber mai Kiev khopui chu German sipai ten an luata Russia sipai nuai ruk sing ruk le sanga po German saltang an lo ni ta general ngat po som ruk chuang an man telani hundanga la Red Army sing tel leklekin German sipai kuta anin pem zel mai sia heng hi Hitleran alo sia chuan a phur maya khochak lam kan mel ma Russia chu kan ching chaw ta der mai an tho chuak le to don lo ti in radio ate apuang dum maya Russia chuan Moscow khopui po lo ngei don hian anin sia sarkar ministry po an son chuak tarum rum mai pase September tha aloral me chuan German sipai sing ria tan thia Russia po in sipai nuai som ni le panga lai pui sing ni le sang ni teng sing khal le sang riat thona sing khat sang li achan to June ni som ni le pani in do an han tran khan ni khat thil thu le ka German in Russia thona sang thum ngot aka thlak sak nia mole ma se Russia thlasi khobo drap thlak chuan haron nang chingta a heta hian rorum ringot nilo thuak film apoimo zia a hriat hle mai Hitler a chuan a sipai rual khovotin a me khong che thei to lo te chu tolkir arem ti reng lo chuti chung chuan an tolkir lo thei ta chuang si lo Hitler a chuan kum thar lama Russia ram be pui thak le chu atum ru hle maya Russia point sipai le ral thuam an nei zong deu tho an lo to ramdang tranpuina tel lo chuan Hitler a sipai rual lo thok le tur chu lo dan chi ani to lo hialang hetiang hi Russia din mun chu ani ta German ral lo lian le ta se tran lak na man an nei to lo abik takin cho an mo tak zet ramdang puina tel lo chuan an tu chingei don ani heng hun lai hian America hi in do na ala chuang lut lo na a awan nei thak deuh mai in President Roosevelt chuan ramdang hne na ral thum ho tir phal na dan Land Lease Bill an ti chu aduang chuak hlau maya hemi dan mang hian British hne na ral thum tam tak an man tir ta a Russia rampo communist thuthlung buan ni ma se German do konga British nen ral thumun do an nitlat America chuan heng hi Russia tan puinan a han peta phot maya thlona singkhal le sang thum teng singkhat sang thum jasari som thum heng zinga sangkhat za li som li le pan hi chu longa an phur line German tui hnuai longin an kapil saka singkhat sang ni zanga som sari le pakhat lain Russia ram athengani hengba ka British point sanga som li le pan hi lai pe in sangli zan hi le pathumin Russia ram atheng Canada hian sang ni jasari som thum le paruk zet apeve boka soi photo angin sangkhat zakwa som li le pakhat December ni saria chuan Japan longrual le thlona sipai te chuan America longrual chu tu khat thil thu leka annuai chetabur maya America po indona azuang lut lo thei ta lo President Roosevelt chu America sipai rual te chu khovel mun sanga an ramop te veng him turin atir chuak ve ta sung maya khol lam siam na mun tam tak chu ral thuam chernan an let ngal zung boka December sang khat zakwa somli le pakhat atanga kumli aliam meu chuan America chuan thlona nuai thum teng singriat sang sari Indonana man chi motor lian nuai somni le panga silai sang nuai za som sari lai pui singruk le sang khat bom le lai pui mu ton makta doi tam tak an siam mana Indo long le an che se phur long chi sang sanga le za sari lai an tuk zo man long pakhat tukringot po hau tak te reng nen king motor le thil dang zo zai khi American sipai ten an mang seng emni iti ani mai the
Russia ne na motor chi sang sang sipai officer man chi jeep ngat po sing sari sang sari zakwa som sari le pahni sipai thiar vel na 1 ton truck noi thum singa sang khat zaruk som nga lai pui sing khat sang nga zaruk som thum le pakhat sam machine gun noi khat sing thum sang khat zaruk som thum le pathum le ei tur hui ton makta doi tam tak te chu Russia ne na an chan theinan ti in phal takin a thon lut le ta ni German chuan Russia ram chu lak fai vek tumin a han be le tangei maya tluk zong an tlu chete uthi ngei mai ma se America bokin ei tur le ral thom lama apuina sa ma Hitler adu thu samang ngotin Stalingrad le Moscow mi puite chu real tramin an seng hum thei talawani hein do na hian Russia sipai tlangwal thalai ngat Mizoram mishing le som zet an thia civil mi po maktoi som pani zet thi in Russian judami maktoi khat an thi bokani Russian sipai thi tam tak hi Germanin sala anman real drama an shen hlumte an nia anulama minun rong Joseph Stalinan ama sipai le mipui atha zui le tak ten phei chuan Russian mi thiza thi ria chen thei po ani me ulo German sipai hi Russia front thak ngothian maktadoi ni zet thi in an soibok World War II a hian America sipai nuai thum zet an thi bokani khovel huapin mishing maktadoi som ruk zet an thia ziak tu then kha chuan maktadoi som sari lai thi nan soi abik takin Russia German war hi arab thla ke me maya achan chu hemirwala Russia rama tram na satak atlak zui tak wang hiani Stalin athupe kangin German sipai an lo lan to phot chuan khwa bu mun German sipai ten anron chhor thei tur thil reng reng chu hal fai vek tur mani in ngei po hal vek tur ti ani bur mai sia mi pui ei tur tam tak an hal chia tram pui mi thi an ma chon zui ngal ani maya America hian tran pui lo ta se Russia ram history hi adang lam dai lo wang ti asoi thei lo bani atoi zong in soi tai la indo pui pani na kha khovel sarkar lian pani ten lamchang neya anin do na ni America le lamchang te kha allied force ti an nia chuta mi poimo te chu Soviet Union Joseph Stalin United States Franklin D Roosevelt United Kingdom Winston Churchill Republic of China Chiang Kai-shek te an nia German le alamchang te kha exist power ti an ni boka chuta mi poimo te chu Nazi Germany Adolf Hitler Empire of Japan Hirohito Fascist Italy Benito Mussolini te an ni indo bui pani na zet chu indo bui pakhat na kha chuan kau ati tur khapara thla kating sipairal ka mi ngat po nuai za som ruk chuang an thia atuana saber tu chu mi pui poi soi lo an ni nuai zali som nga chuang an thi ba ka hliam chiar sen lo anomani sangkha zakwa somni le panga me tha chuan Hitler neng tika ma kan tlom ngai lo wang alo ti na mun German ram Berlin khopuya Russian Red Army an luta German ram chu lo tlom ta ni sangkha zakwa somni le panga August ni ruk Hiroshima le Nikwa Nagasaki ate America in atom bomb tha ka August ni som panga Emperor Hirohito chuan atlom thu apuang vele ta khoverin do pui chu lo top ta phot maya League of Nations chu German le Japan awangin omzenei lo alo ni ta ti top zui ani tabok khovel sarkar lian shwai tu te chuan in do pui lo chuak le thin chu an ngai mo ma khovel sarkar sang sang te boina le har san na chingfel thei tur pol League of Nations aya changtlung jok din tha in an ria April ni som ni le panga sangkha zakwa som ni le panga ram sang sang som nga shwai tu te chu America ram California State San Francisco in mukhomin UNO din dan tur len kai shwai dan tur te an duang ta UNO thutlung hi June ni som ni le paruk sangkha zakwa som ni le panga sarkar sang sang som ma le pani ten an ziak ta October ni som ni pali sangkha zakwa som ni panga atangin UNO dan le thupek te chu ken ko tran alo ni ta ni tundin huna UNO tongman turatan Arabic Chinese English French Russian le Spanish te pom anime ka membership hi sarkar sang sang ma ni aro in rel ram za som kole pathumanam me ka observer state anti hi pani Vatican le Palestine anom bok
heng state te hian UNO rural khompui te chu an chim ve the ani tuna hian General Secretary General Antonio Guterres Deputy Secretary General Amina J Mohammed ten an chel me kani headquarters si 760 United Nations Plaza Manhattan New York City ya building ro pui tak nein mi sang tam takin nan thok me ka UNO Secretariat building om na hi hector som pariat vela zawania makvedek mai chu hemi huam chunga hian America emo New York State emo in thu nei na pakhat man nei lo international territory an tiang hiani soita kangin sang kha zakwa somni le panga indo pui chu to ble ta League of Nations in kai shwe na dan aya fam kim le khovel sarkar sang sang te in kar boina chingfel ngei turin UNO chu din alo ni le ta he pol ro pui tak noya hian pol te naw jok tam tak anom le a WHO UNICEF UNESCO ti te atam lutu khovel mi pui tan an tangkai mai ni thil sia thiam har sang reng de mai chu rem na le mo na chungchanga dan le ko tu ber Security Council an tia hian member som panga anoma member tur te hi kumni dan zela General Assembly in athlang thina siat thiam har ang reng de mai chu heng member zinga panga te hi thlan ngai lo member nget an ni bik tat mai hiani chu mai ba ka member nget te hian Security Council thutluk na pai theina veto power anti chu alani tabik zela United Kingdom USA France China Russia heng te hi member nget te an ni hei hian UNO member ramte in tluklan na sadai chu a thiat chiang hle te khin nan China in Taiwan chu tharum manga ne lak han tuma UNO chu khovel mishing tung chowa kal to photen mani du thlan na le zalen na sang ber an nei theu the na na din ani angin China in Taiwan ne lak atum dan hi UNO dan pui kalani e tiang zong in Security Council chuan thutluk na an han siam do na China chuan veto power mangin adang tham hi a the ani marmara ma sipai nun rong pui in sarkar na la in mi pui tam tak an kap hluma barma sipai sarkar thil ti dan hi UNO dan pui kalani e ti in resolution an han pass don ta se barma sipai sarkar thlop tlat tu Russia chuan veto power mangin adang thale mi adon ani lelama barmaram chunga civil war thleng mek le mi pui re theina le torna zozai chan chuakhi UNO din chan chu ani le boxi chutiani si chuan barmaram chunga thil thleng mek rap thlak tak taka mi pui an ka hlum boi na le in le lo le khopum an hal ral na te khi Russia chuan a pompui thlap ti na tluk ani le ta ni lelama UNO Security Council a veto power manga chantu nei ve lo ram then khata boina chuain member ram te tho khom sipai te chu UN Peacekeeping Force ti in an tir lut le tho si member nge dram te awang hian UNO hi affair lo mangepo ati thei hial mai kumsang khazakwa somthum le pakwa September ni khata German sipai rual te chuan Poland an runa heta Hitler chuan lam hi adrom hle denchi khopui le a che vel te hian German tong mang tamna bialania heng kan mi le sa te hian ti du da an tur na salutuka chan chu an chul ti te Purasia ne na in kalponan corridor zau tok tak pek te aphuta Hitler tumbere ro chu sipai chakna manga Europe khomwal lak fai veka German kum sang la ram dinani hetiang che hian tuna Russia chuan Ukraine rambung then khat chu Russian an tam jok ti chuan lamin an run le meka UN Security Council a an han ngai tu atange ya Russia chuan veto power mangin a block le ta mia maya UN ho tu lian ten ni thengangin an shelo ani yang emergency assembly meu an ko ta hialani kha assembly chuan Russia chu thiam lo han chan tir tange ya Russia lam chu UNO General Assembly meu po an puisa ta chuang lo chutia nei in nuclear bomb manga beizui Ukraine ram te kha lawau zui ani ti te kha kan ria to kha Russia tan hian a za thlak na chan chu Russia le Ukraine te chu han khai khin taila nau seng kum thum mi le tlangwal kum som ni le panhi mi sek phiar fut mai hi in sualta sela tlangwal kum som ni le panhi mi chuan ne thei si lo se azak thinrim chuan silai chu dutta se chu teng deu chuani Hitler le Vladimir Putin inan lo na ber chu Russia thalai ten in do an phur ve lo
hetiang ani tlatawang hian Russia sipai te hian ne na fam kim an nei thei ngai lowang engpo ni se UN General Assembly mewin Russia chu thiam lo chantir ma se UNO hian sipai atir lut ngam don lova hei takhi UNO member theu a len tlak arwal lo zialan tir tu chuani maramaram boina hian UN Assembly meu inrol ngat sila peacekeeping force atir lut ngei don sia hetiang hian ram tam taka anlo inrol to thinani China po sangkha zakwa somthum le pakua bokir leila khati lai khan Japan rama po aru kin lat langwal maktadoi tam tak chuan Japanese Empire Army anzom chur to a antumber chu Asia le Pacific tuipuya British le America ram obzong lak fai veka obbe mi ani sangkha zakwa somli le pakhat December ni saria America longrual Pacific tuipui veng tu berte chu Pearl Harbor anom khom lai nan chu chevek ma se kumli han liam me uchon America chu do mai chi an ni lo zia an fe chiang to khermai hetiang chi hian China ram ron house thar thu chuan Southeast Asia ram then khat le Taiwan mai ba ka South China Sea zong mai chu kanta ani e ti in tharum manga nei an tum me ka Russia le China thi khovel ram tam jok ten an thlop lo ma se China hi sangkha zakwa somthum le pakwa kum vela Japan hawang tho khan an lu khermai Indo hlok lo zia hretu Indo pui pakhat na le pani na hun laya mi an lo bo ral zo to a sangkha zakwa somli le panga hnulama piang ten khovel an kai shwai ta Indo hlok lo zia an thei hil ta ani bermai UNO me point League of Nations ang mai khan om zia an nei talo ani berhimo